dolazi i ovaj. Znači, ovo je buba švaba, klasično. Ali ta buba švaba je izbrnuta, znači da je neko prskao, generalno. Ne, nego smo mi ovo mazali. Ili ste vi vjerojatno mazali. Ali imate i leševe ovih golubova. Znači ovo je neka vrana ili golub koji najvjerovatnije od ozga. A vidite gore golubova koliko imate, koliko su se nastanili. Šta hoću reći, to nastanjivanje golubova je ogroman, kažem, problem koji morate rešiti. Zašto? Zato što vi možete doprskavati, najmanji problem je prskati. Ali u celoj toj priči, znači, vi mora da se postavi one iglice, znači za humano odbijanje goluba. Zašto? Zato što je to tolika količina izmeta koje ne ostavljaju za sobom, kod nas se buba švabe kada jednom privučene iz kanalizacije se hrane tim. A neretko se stacioniraju, znači, u samoj ventilaciji ili u nekim rupama ili u nekim napuštenim stanovima, tu dolaze do uma. I onda se napravi leš goluba, crkotina kojim se buba švabe hrane. Tako da, ovo je dobro nahranjena buba švaba od izmeta goluba, ako nije od leševa goluba. Tako da ću ja najmanji problem je ovo uraditi, ali morate biti svesni da cela ova zgrada je, da kažem, totalno kontaminirana od izmeta goluba. I problem je što ljudi to apsolutno ne žele da krenu da rešaju po tom pitanju. Nego samo kažu, ajde, prskamo, i onda kažu, pa bili su neki, jednom su prskali drugi put, ali opet se pojavljaju. To što se opet pojavljaju je zato što se ne ide po uzroku problema. Da, znam, ovo je klasičan bubanus. Ali ovo, kažem, nije buba švaba. Ne, to je ekser. Da, dobro. Šta hoću reći, ja ću ovo uraditi, a sve dok se generalno ne reši ono što je iznad vas. Zato što imate protok buba švaba od ozgo naniže, imat ćete buba švaba. Broj će se smanjivati, držat ćete ih na stojanju, prvih par dana će biti ekstremna količina, nakon toga će se bukvalno smanjiti. Narednih par nedelja, možda čak i par meseci ih nećete imati. Ali dok se ne reši odbijanje golubova i čišćenje tog izmeta golubova koje oni sa sobom donose, vi ćete malo doprskavati, ja ću vam ostavljati preparata, tako da ćete doprskavati i brisati podova kasnije. Imamo mačkicu koja trenutno... Pa što se tiče mačke, sad vremena da sad neka sačeka, znači ne pustati mačku dok se ovo ne zapre, jedno sat i po. A ne, mačka nije puno, ja sam mislila u danima. Zato što kad bube počnu da umiru, mačke ih love i jedu. To malo teže. Da, ali imamo i takve slučaje. Ove bube je mnogo teško ubiti. I kad ih nagazite teško se ubio, kamo i nova. To je to, gospođo. Znači, čisto da vam damo analitički zaključak, odnosno analitičku i pregled, odnosno reviziju pre nego što se bilo što radi. Jer poenta nije non stop prskati, poenta je biti svestan šta imate. Tako da je to to. Ništa, ja ću kažem uraditi, a vaše je da doprskavate s vremena na vreme. Znači, malo doprskavati jednomesečno i malo brisati ivice podova s preparatom koji će ostaviti po završetku tretmana. To je to za sada što mogu reći.
Moram da pripremim ovo. Baš kontaminiram. Pogledajte koliko ih imate ovdje. Pogledajte gore. Niste održavali, mislim niste ni vi krivi, tako ima ih i ovdje. Znam tako to kod starih ljudi koji... I ovdje ih vjerovatno imate na procesnom bojleru. I ove su do mašini. Da, ali tu ima staklene vune gdje se zavukujete. Tako da sve tu mora... Da, ovdje staklena izolacijna vuna, vidite gdje je moj presušen, vidite. Što ovaj da između ploče i radnog dela, znači to je ona staklena izolacijna vuna koja non stop zadržava 30-35 stepeni. I obično ove amaterske službe tu propuste da ubrizgaju preko rata i onda kažu pa imamo ih opet. I zaborave da to urade kako treba da urade. To je to, ovo isto mora da se otvori, ali neću prskati po sudima, znači ovdje samo malo radim po ovim pravicama. To za sad, imate i gore pokret. A tu je bilo baš tu u tim vratima. Ovdje u ovim voznicama, to je bilo strava. Evo pogledajte izmeta njihovo, to je sve Da, tu je bilo, baš ono. I ovdje, pogledajte. Vidite, pogledajte koliko ih imate ovdje. Evo, to je bubarost, mislim, ljudi toga nisu svesni. Tek kad pozovu službu za dezinsekciju, onda vide pravo stanje stvari. Da. I ovo isto mora da se isključi. Jedno sat vremena, to sam rekao, znači frižider sam isključio. Znači jedno sat vremena ne uključivati, pre rada uvek se provjerava da li je frižider isključen. Pa za jedno sat i uključiti. To je to, ovdje ćemo uključiti sve to. Da, zato što ste to spoje, vidite, znači sve ovo emiter toplote, znači nisu tu slučajno, zato što svaka ta kabel ima u sebi žicu koja emiter toplotu, a telo im pravo distribuje, znači 220 nema ništa ne. Da, onda moramo i sve ovo dotvorimo. Da, to će biti skroz unutra ćemo baciti i ovdje ćemo malo ubrizgati. To je više i zbog moljaca, mrave i tako dalje. Znači sve će ovo isprskati, ali ovako, najminimalni, znači po ovom bočnom delu, znači neću prskati unutra. I zatvorit ću, pa za jedno par sati najnormalnije može se koristiti. Isto važi i ovdje. Mada ovdje još nisu toliko stigle, ali ćemo to uraditi. Evo pogledajte golub što znači, vidite. Da. Pogledajte šta smo uradili golub. To je na čemu govorim izmet. Znači ovo je sve izmet golubova, vidite. A dovoljno je znači tih par grama izmeta koji u sebi sadrži hranu za narednih 10 do 15 dana. Što se tiče bubašvabe. Svaki put kada pojedu izmet golubova, automatski se ubrzava njihova reprodukcija. 3 do 4 puta. Ovako, znači ako nemaju hrane ne mogu da se reprodukuju. Ali čim se najedu ovog izmeta, to vam je kao kad ste pojeli jednu pljeskavicu sa svim začinima. Ali to je nemoguće objasniti ljudima, ne samo u Beogradu, u Srbiji, šta je golub i šta je potrebno raditi da bi se to zaštitili. Zašto su golubovi jedan od glavnih uzročnika, mislim, jedan od vodećih uzročnika bubošvaba u gravnju. Ali to ljudi ne shvataju, već žive sa time, čak ih i hrane. I onda normalno kad se desi, kad vide da ne mogu izaći na kraj, pozivaju DDD službi i kaže ajde već se problem, kako znate ne možemo, probudili smo se s bubošvabama na licu. Tako da je to. Ništa se ona pravi, sad će se malo osjećati, ali ništa strašno, znači to će biti zbog buba. Vi možete slobodno biti, to će biti nekih 1-2 moje strane, ali vi možete biti pored prozora, ništa vam u principu neće biti.
morate biti strpljivi ako ne možete podneti ovaj smrad, znači po istoj priliku noću, znači izaći van. Da, vidite koliko je to zapućeno. Pogledajte, efekt prskanja, pogledajte koliko se sve s onog gume koji će za neki 10-15 minuta znači ukinuti, za neki sat vremena funkcionalno što je najnormalnije, znači nema potrebe za ubijanjem i tako dalje. Nadam se da nije bilo ništa strašno, idemo ostatak soba.